Salubonani, thanda ukulibingelela igama lenkosi uJesu siyabonga. uNkulunkulu osigcinileyo, uNkulunkulu osigcinayo. Ukusa kwamalanga uyasivikela, ukusa kwamalanga uyasibusisa, asenzele kuhle. Asivumeni lathi ukubana umlimi asisebenzise ukubusisa abanye abantu, ukuthi imithandazo yabanye abantu iphendulwe ngawe, igama lenkosi lidunyiswe. Wonke umuntu esiphila naye emhlabeni isihlobo sethu, ngumakhelwane, asibaphatheni kuhle abantu, asiphileni kuhle labanye abantu, umlimi asenzele kuhle. Sibese sithatha ithuba lokubana ukulunguze ukhangele ilizwi likamlimi, uNkulunkulu akhulume nawe, uNkulunkulu akhulume nami, sibese sikhuleka futhi sikhuluma naye. Sithatha ithuba sinyenyezela abanye abantu ngomusa langothando lukaJehova empilweni zethu. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Siyabonga. Kule enye indoda kumbe amadoda amabili nje sakhuluma ngawo kafitshane lapha. Kuqakathekile nxa kulento enhle emhlabeni, into enhle eqakathekile emhlabeni ukuthi kulumhlaba sisaphila sifundele ukumethemba uNkulunkulu. Asimethembeni uNkulunkulu, uthembekile. Singathembi ezinye izinto kumbe abanye abantu ababuya besithembisa okunye okuyizinto okungekhona. Sizaqala ngenye indoda okuthiwa ngu-Asa. U-Asa wangena esikhundleni, into zingamanga kuhle, eyinkosi yako Juda. Ngesikhathi engena ebukhosini u-Asa, kwakulezithombe eziningi, kwakonakele endleleni yokukhonza lapha, kwakungakhonzwa kuhle, kwakulento ezazilethiwe ko-Israyeli, izithombe. Sokulamathempeli abobhali egcwele ko-Israyeli. Wangena u-Asa wafika wazothungamela, kwaba le reformation eqakathekileyo. Ku-chapter 15 sithola nje okuncane ngayo u-Asa, asikubambeni la. In the 18th year of the reign of Jeroboam son of Nebat, Abijah became king of Judah, and he reigned in Jerusalem for 3 years. His mother's name was Maacah, daughter of Absalom. He committed all the sins of his father. Engena kuthiwa wenza ububi bonke, busukela phezulu khona ngale wanamathisela, walandelisela. Ngiyacela sithobe sithandekayo, kulobubi befamily obaziyo, bukhona ububi befamily yangakini obaziyo, abuqamuke buqamukele kuwe, tshintshindlela, ujoyine indlela kamlimi, phile uqamuke ubusela buqamukela kuwe, ubuthakathi buqamukele kuwe. Singajoyine ezinye indlela zabokhokho, indlela zabobaba, indlela zabomama, zabomalume esizaziyo ukuthi siphambene lentando kaJehova. Kasivumeni ilizwi likamlimi liqamule lezo zinto, sibuye kuJehova sithole insindiso, igama lenkosi libe selidunyiswa. Wenza konke lokho kubi, but siyabonga ukuthi u-Asa esengenile. Asa became king of Judah and reigned in Jerusalem for 41 years. His grandmother's name was Maacah, daughter of Absalom. Asa did what was right in the eyes of the Lord. Hallelujah. As his father David had done. U-Asa uthe sebuya kulezithombe ezingaka, u-Abijah afika zingezelela, but ngithe ngibala kuthiwa zakabe mubi njengoyise, wangani uba ngconywana, kwangani ukuthi thiki mbijana. Ngiyacela ukuthi ilizwi likamlimi alike lithinte ngaphakathi, kuke kuthi thiki mbijana. Ulunya lukagogo wakho ukuthi thiki mbijana, kwehle. Senze intando kaJehova. Umlimi kasenzele kuhle, vele ivangeli umsebenzi wakhe, wokuzoqamula ufuzo, wokuzoqamula ilayini yangakini yokuxhwala nokuganga, amukele kuwe nxa sivula inhliziyo zethu simamukele.
wafika walungisa u-Asa. He even deposed his grandmother Maacah from her position as queen mother because she had made what engena. Xa sesibuya kumlima sibuyeni isitori sakhe sibuyeni kumlima. Xa esengenile ebukhosini wathola ugogo wakhe kuthiwa nguqueen mother kunguyotshaya umthetho esizweni sakoJuda. Wahlala naye phansi wamtshela ukuthi gogo ngiyabonga ungondlile kakhulu kodwa indlela zakho kazivumelani lentando kaMlimo. Wasemkhiphe esikhundleni wenza decision emzondisa ngamanye amalungu efamily. Wakhipha ugogo emalini, wakhipha ugogo ebudleni. Phela ugogo ngoyesesayina ama-10 egold asayine lokhu bemnika imali. Wathi kakukuhle ebuseni bukaJehova lapha sokumele kwenziwe intando wamkhipha wathi aya igogo lina hamba nekhaya. Banekhaya liyelima izuliyana lo nyahamba nekhaya. Alisekho lapha, alisangene eparliament, alisenza ama-decisions. Yime sengibambile, anguzondi uhlupho yikuthi uxabana lentando kaJehova. Ngabe abathungameli banjani? Ngabe abathungameli bamazwe banjani? Abenelisa ukukhipha abantu abaxhwalileyo ezikhundleni bafake abantu abamisayo bayoJehova ngayo ilizwe, ngayo umhlaba, ngayo izigaba zilokuthula lentokozo. Manje asambeni siqedeni na. Asa right asibuye mbizana fanele. Although right he did not remove the high places, Asa's heart was fully committed to the Lord all his life. Impilo yakhe yonke uAsa wazinikela kuJehova ngenhliziyo yakhe yonke. Wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke ngamandla akho onke. Nansi isikhathi esiphila kisi isikhathi sensuku zokugcina. Inhliziyo zethu, impilo zethu kasizinikeleni ngokugcweleyo entandweni kaJehova, esandleni sikaJehova. Singaphileli ukuhlukuluza abanye abantu. Singaphili sikwazi ukuthi lindlela ixabene nendlela kaMlimo siqhubeke ngayo, kasilahleni imikhuba emibi, sinikele impilo zethu esandleni sikaJehova. Asa's heart was fully committed to the Lord all his life. Wafundisa, wakhuthaza, waba example enhle, wadonsela isizwe sonke ekukhonzeni uNkulunkulu osezulwini. Mana ngifakela umlando ube yikithi obaba ithi silomlando ukudonsela izimuli zethu, ukudonsela abantwana bethu, ukudonsela omkethu, ukudonsela abazukulu ukubana bakhonze uNkulunkulu osezulwini. Hathi kubadonsela entweni ezilahlisa umbuso wezulu. Asambeni la. Umntaka Asa ibizo lakhe nguJoshafati. Esikhulume ngaye kuliyani iviki. Wafunda ukumethemba uNkulunkulu ekope kuyise. Haleluya. Obaba silomlando. Phela baba uyahleka nxa bekhuluma so umntwana nxa elejubane gijima epasa esikoleni zothiwa ufuze mina. Nxa ekangile ufuze unini. But wakucheka okuningi abaphethe umsebenzi labancedisa abantwana ukubuya enkonzweni ngomama obaba begalula esonweni. Bekumele ube yithi siphambili. Sikhuluma umntwana nxa ihlezi endleleni kaMlimo sithi for sure ufuze mina. But obaba abaningi bafuqela omama bathi ngenxa ukuthi umama uyakhonza lami sengikhonza mana ngikukhipha imhlodo wena ulokhu ungakhonzi wena awukhonzi.
manje ngigijime lapha izwe ezinye izinto ngo-Asa ngoJehoshaphat engizitholileyo ezimnandi ezingicela zisikhuthaze kithi sonke sifunde kumethemba uNkulunkulu osezulwini, sihlale laye ahlale lathi, sigcine inkosi, sihlale kulungile kwenkosi isikhathi sonke, sithembe uNkulunkulu osezulwini othembekileyo. 2 Kings chapter 22. 2 Kings chapter 22. Sibaleni la. Right. So remember in Chronicles, 2 Chronicles, sengilahleka la. Sizwe indaba ezimnandi eziletha intokozo ebantwini. Ezisilethile ukuthula. 2 Chronicles chapter 19. Asa. Right. When Jehoshaphat, king of Judah, so when Jehoshaphat lived in Jerusalem, and he went out again among the people from Beersheba to the hill country of Ephraim, and turned them back to the Lord, the God of their ancestors. He appointed judges in the land, in each of the fortified cities of Judah. He told them, consider careful what you do, because you are not judging the mere mortals. You are not judging for the mere mortals, but for the Lord, who is with you whenever you give a verdict. Not now let the fear of the Lord be on you. Judge carefully, for the Lord is with you. The Lord our God, there is no injustice and partiality or bribery. Wakoda wachimilika watwala ilizwe lonke lakoJuda. Wahamba ebheka ama-judges. Nawo abeke phansi, hlala lawo phansi exoxisana lawo uthi yena zwanini umsebenzi eliwenzayo lapha aliqhatshwanga igovernment kaJehoshaphat. Kaliqhatshwanga zinduna la, qhatshwanga kalimelanga mortals. Liqhatshwe isigodlo esikhulu sikababa osezulwini. Nabonke abahlezi emthethweni bayakwazi. Nabonke abahlezi emthethwandaba bayakwazi ukuthi nxa behlezi laphana baqhatshwe lizulu uqobo lwabo. Abakhuluma ukuthi indaba lehlile khatshana lani eyokukhangela isiphaqa somuntu libandlulula abantu. Injustice ema-courts enokumelanga ibe khona ngoba liqhatshwe lizulu. Na uhlale esitulweni sakho uzojaji ubekwazi uphushwe lo. Now let the fear of the Lord be on you. Judge carefully, for with the Lord our God there is no injustice. There is no injustice. Umlimi kagwebi olecala athi kalacala. Umlimi kathi ukuthi ongelacala ulecala. Lani nxa lihlezi hlalani ngokumesaba uJehova. Lenza izinto kuhle. No partiality, no bribery. Lingakhiphisi abalecala esincane. Bengalilande emakhaya lingakafika ecourt bezolinika imali.
melani iqiniso, melani ijustice, melani ukuthula, lingabandlulula umuntu ukuthi ngumhlobo bani, lingabandlulula umuntu ukuthi kafundanga, lingabandlulula umuntu ukuthi uvela ngaphi. Melani icala njengoba kulicala, olecala agwetshwe kuhle, liphushwa yikwesaba umlimi. Ngabe ama-courts ethu anjalo, ngaye emhlabeni kulokuthula, ngamapholisa anjalo, ngaye emhlabeni kulokuthula, ngabathungabeni bamazwe banjengoJehoshaphat, ngaye emhlabeni kule justice, ngaye igama lenkosi liyadunyiswa ukusa kwamalanga. Manje imali le yabuyayo, in Jerusalem also, Jehoshaphat appointed some of the Levites, priests, and heads of Israel families to administrate the law of the Lord and to settle disputes. And they lived in Jerusalem. He gave them those orders: you must serve faithfully and wholeheartedly in the fear of the Lord in every case that comes before you from your people who live in the cities, whether bloodshed or other concerns of the law, commands, decrees, or regulations. You are to warn them not to sin against the Lord. Otherwise, his wrath will come on you and your people. Do this and you will not sin. Esesuka kibo judge, wehla waze wayezinduneni wakibo sobhuku, wathi nxa abantu bebuya ama-disputes abo, inkomo zingene emasimini, umntakomakhelwane esemithisa umntana wakomakhelwane, kuliwa izihlobo zibanga amasimu, zibanga inotho, xa libahlalisa phansi, lingakhohlwa okukwenza ngokwesaba uNkulunkulu. Likwenze ngenhliziyo yenu yonke, lingabhadalwa lani izinduna, aliqhatshwanga nguhulumende wami izinduna, boss wenu usekhaya ezulwini, ngasonke siyakwazi. Manje ayizwa abantu nxa befuna ukungena lapho kungenwa khona phezulu khona ngale, istatement sakhe vele uhluza ukuthi asimnandi, uhlezi mina ungena ungabona sengena laphana bese sengimnandi vele ngisakhuluma lo muntu. Kanti ke laphana kasingeneli kuba mnandi, asingeneli kuba khatshana, singenela ukuyakwenza intando kaJehova. Silethe ijustice ebantwini, silethe ijustice kamlimi esigabeni esikiso, isigabeni esihlala kiso, kuma-courts emhlabeni, ngokuswelakala kwenhlanhla ngenxa yokuthi abantu abahleziyo laphana kabamesaba uJehova. Banengi abantu abaphandle okumele babe semajele, banengi abantu abaphakathi okumele babe phandle, ngoba kwasebenza imali, kwasebenza ukubandlulula. Injustice yasikhulela ijustice ngenxa yokungamesaba uJehova. Wangena uJehoshaphat wayalungisa khona phana qho. Engxenye abaphezulu ngeke baze bakulungisa, but ilizwi kamlimi liyakhuluma nawe. Councillor wesigaba liyakhuluma nawe, MP liyakhuluma nawe, nduna liyakhuluma nawe, sobhu liyakhuluma nawe, mlisa liyakhuluma nawe, mfundisi. Wonke umuntu osesigabeni sokuthungamela, lonke konke sikwenzayo, phela lema-church abantu bayabuya le ndaba zabo, kakwenziwe ngokumusa kwendlela kamlimi. Kungaliwa labantu kodwa abantu bakhululwa. Fundisa abantu indlela kamlimi, igama lenkosi bese lidunyiswa. Right, asigijimeni sibhedeni la. Kwake kwaba lempi
La ayiBhayibheli. Waba khona uJehoshaphat kuthi esokumele kuyiwe empini. Yamthanda uJehoshaphat. 2 Kings. Abese sithi hey singakayi empini. Asifuzeni umlilo. Ngiyamthanda. Ngale elo Ahab wathi akubuza umlilo. Lapha amaMoabites esefuna ukubadumela wathi asibuzeni umlilo. Ama-Moabites abuya nama-Amorites esefuna ukubahlasela uJehoshaphat abese sithi yena asibambeni la indaba le. Right. Uyakhuluma uthi yena okhokho bathi bebuya bezohlala la. Mlimi wena wathi singababambi laba ama-Moabites. Sibayekele bahlale elizweni la. Khathesi sebesivukela indlela abasibonga ngayo ukusihlasela. Thina sabayekela wena wawuthi sibayekele Nkosi. Khathesi sebezosinikiza, sebezositry. So the king of Israel set out with the king of Judah and the king of Edom. After a roundabout march of 7 days, the army had no more water for themselves or for the animals with them. What? Exclaimed the king of Israel. Has the Lord called us 3 kings together only to be delivered, only to deliver us into the hands of the Moabites? But Jehoshaphat asked, is there no more prophet of the Lord here through whom we may inquire of the Lord? Babhoda sobegijima behlamba ngamabhiza amanzi aphela nxa sebefile sebewomile Nkosi yako Israel phela babele into zabo ngale bengamthembi umlimi okwakulula ekusola abesithe kumbe uNkulunkulu usilethe khona ukuthi sizokufa sibulawa ngama-Moabites. Jehoshaphat athi ungatsho njalo ngakho yini phakathi kwethu la umprofeti kamlimi esingakhuluma laye asibuzele kuJehova osezulwini ngabe kuyavuma ngasonke emhlabeni nxa ngani into kazihambi kuhle singalahli ithemba kasibuzeni kuJehova asikhulumeni lomlimi singacomplain kasixoxeni lomdala. Abese suku umprofeti abatshela thena an officer of the king of Israel answered, Elisha, son of Shaphat, is he. He used to pour water on Elijah's hands. Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. Now Elisha, why? Elisha said to the king of Israel, why do you want to involve me? Go to the prophets of your father and the prophets of your mother. So Elisha vele ubuyelani kimi lapho ungamfaki entweni zakho. Ungamfaki emkhubeni yangakini. Xa ufuna ukubuza izinto hambe ubuza kuba prophet bakayisho uyebuza la kuba prophet bakanyoko. Mina ungangifaki entweni zangakini. Ngoba into zangakini vele ziphambene lentando kamlimi. Ayayaya. No, the king of Israel answered, because it was the Lord who called us 3 kings together to deliver us into the hands of Moab. Elisha said, as surely as the Lord my Almighty lives, whom I serve, if I did not have respect for the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not pay
pay any attention to you. But now, give me a harpist. Kuhle ukuhamba labantu abalobudlelwano loJehova. U-Elisha wayesesukuma echiya abantu bele crisis esehamba. Athi vele njengawe futhi ungangikhulumisi, ungakhulumi lami lile mikhuba emibi, kade sizama, kade silikhuza, kade silincenge ukuthi buyani kumlimi umdala wezulu lomhlaba simethembe ngokuthembekile, wala lo nyoko, wala uyihlo, wala lagcwalisa izithombe ko-Israyeli. Kade subuye uzobuza kimi ungaqali. Abesechibili kathi so ubonge uJoshaphat ngoba nguye ngimhloniphayo, ngihlonipha uJoshaphat, ngihloniphe ngilayo ngami indoda yeza kwenza ngilalele njalo ngikhulume nomlimi ngenxa kaJoshaphat. Kasibe ngabantu abalobudlelwano loJehova, indlela zethu kazibe zinhle. Bobaba labomama, nxa umlimi ekhangela lanxa engabona indlela zingazinhle zangakini, abeseli asi-attende ngenxa yakho kuphela olungise indlela lomlimi. Kunabanye abantu even lanxa sikhuleka siyi-prayer band sibuthene sisithi senze all night prayer, alubu uhambe wedwa umlimi bengeka ulalela umthandazo wakho obengeka entertain, bathi siyabonga ukuthi umlimi uthe ekhangela wasebona omunye umuntu ongale eguqile la ecimeza, abesesithi lo mthandazo wegroup leyi sengizawulalela ngenxa ukuthi ngihlonipha lwanu undoda, ngihlonipha lwanu umama, ngihlonipha lo usisi ngoba indlela zakhe phambi kobuso bami acile, sengizabalalela ngibe sengibaphendula, ngibanika ukunqoba hatshi ngenxa yenu but ngenxa yomntanamilwana olendlela ezingijabulisayo. Muhle umlimi. Abanye sibusisiwe hathi ngoba ukhulekile yikuthi ubulo muntu olobudlelwano obuhle loJehova, umlimi waphendula yena wena wasuthola izichapha amachaphazelo ezibusiso. Ungazichaya isifuba, bonga umusa kamlimi. Manje isigijimela ya. Right. While the harpist was playing, the hand of the Lord came on Elisha, and he said, abesesithi Elisha nxa wayehlabela abesesithi hayi ngakhathazi kwakulomfula umlimi athi uElisha athi akudingi izulu akudingi mayezi, but amanzi agcwala emfuleni, agcwala amanzi emfuleni, izulu lingananga. uNkulunkulu utshonjalo liza kuba lamanzi lezifuyo zenu zona ezelilazo lapha amabhizenu lamakamela yenu, lani libe lamanzi, uNkulunkulu utshonjalo lingesabi. Njalo enye into kumele ngitshele yona, lingethuki, impilo kayisiyo yena. Kayisiyo yena impilo. Ekuseni kuthiwa bathi bevuka ama-Moabites, ani babengakwazi babegcina umfula womile endlini enxakani kuthi, babegcina umfula womile, babegcina umfula womile. Kulezinye izihlobo zakho ezikucina umfula wempilo yakho womile. Sorry, abacide uzinyembezi impilo yomile, imifula yempilo yakho yomile kulugwadula. Bathi bevuka ekuseni bathola sokungamaxhaphozi. Kulamanye abantu abangakuboni bacina komile, abakakuboni balokhu bekhuluma becabanga ukuthi ukomile. Babona balokhu bele advantage over you ngoba bacabanga ukuthi empilweni yakho komile. Hayi, impilo zabanye abantu kazidingi kuna kwezulu, kazidingi mbane, kazidingi thunder. Ngokuthula kuyageleza izibusiso. Uthi inkhwalo zabona lithwele lingathwali.
kugeleze kuphela umlimi esevula amathepha akhe ezulu malidunyisa igama lenkosi. Umlimi usohlangothini lwethu. Kwelanga usumane usulahla ithemba ungaphomba unyenyeza umthandazo ukhulume laye. Kuyageleza imifula, kuyageleza kugobhoza amanzi, imithombo yakho igcwale. Abantu ade becabanga ukuthi lokhu senkangala, abantu ade becabanga ukuthi uzabulawa yikoma bengakwazi ukuthi umlimi sevulile ulendlela avula ngayo, ulendlela abusisa ngayo izitha zingakwazi zithi ziyavuka ekuseni ilanga mase liphuma so la amanzi yenza kwa reflector kwababomvu bacabanga ukuthi ligazi kanti belele amanzi avulekile. Umlimi singamethemba, ungamethemba, ngamethemba kuyageleza lingathwalanga. Bavuke bemangala sebenyathela amanzi, belele bethabile bexoxa, bajumeka bexoxa ngokuthi hayi kumumele empilweni. Umdala singamethemba abese wavula amanzi. Hallelujah. Right, asigijimeni sesiqeda la. Nxa bevuka basebebona sokulamanzi lapha, the next day verse 20, 2 Kings chapter 3, about the time, right, of the offering, there it was water flowing from the direction of the Edom, and the land was filled with water. Hallelujah. Now all the Moabites had heard that the kings had come to fight against them. So every man, young men, old, when they got up early in the morning, the sun was shining on the water to the Moabites across the way. The water looked red like blood. That's blood, they said. Ha! That's blood, they said. La nxa umlimi esengenele wabusisa izitha zayo zonke singaboni sicabanga ukuthi ligazi, kanti izolo nathe wageza waxuba wakhelela amabhakede akho asegcwele, bathi bona nxa bekhangele bacabanga ukuthi ligazi. Wena bazwa abezwa usuphomba ukuhlabela intokozo ujumisa uJehova osezulwini, bona bacabanga ukuthi ligazi. That's blood, they said. The kings must have fought and slaughtered each other. Now to the plunder Moab. Now verse 24, but when the Moabites came to the camp of Israel, the Israelites rose up and fought them until they fled, and the Israelites invaded the land and slaughtered the Moabites. Hallelujah. Umlimi ulungile, umlimi lomusa, umlimi uyasilwela, kasimethembeni uthembekile, kasihlaleni ohlangothini lwakhe uyasilwela. Kunengi abomileyo, imithombo yethu yomile empilweni. La nxa uhamba manje uhamba unyathela uhawula ngenxa ukuthi awukakhulumile omdala, simethembeni othembekile. Kulezimpi ezinengi empilweni, kulezithe ezinengi empilweni, but esikubongayo kule qhawe lethu elunguKristu. Singamethemba uNkulunkulu kasoza silahlise uNkulunkulu uthembekile. Wesifakela umzekeliso Jehoshaphat. Asihlaleni entandweni kaJehova, kasimethembeni. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asigcine esandleni sakhe, kasikhulekeni. Baba olungile osezulwini, siyabonga umusa wakho, sigcine namhla usenzele insuku zonke umusa ngenxa yegama lakho siyakhuleka.